mbifurize umugoroba mwiza wo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12/2025 basuza kandi mbifuriza ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nabizi ko muba muri benshi cyane muba mudukurikiye aho muba muri hose hanze ndetse no mu Rwanda indani. Hanyuma rero n'amakuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa, ariko ingingo nyamukuru tugiye kugaruka kuri Bertrand Ngengoma. Uyu ni umukwe wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ni umugabo Ange Kagame. Akaba rero uyu Ange Kagame rero ari umwana wa kabiri w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Bertrand Ngengoma asanzwe ari umukozi muri banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda. Reka nze rero nkubwire amakuru yihutirwa cyane kuri Bertrand Ngengoma, uyu mugabo wa Ange Kagame. Mbere gato rero ko tugaruka kuri Bertrand Ngengoma, tugenda turebera hamwe muri rusange inkuru ikomeye cyane imuvugwaho. Reka tubanze ducishe amaso mu bindi bitangazamakuru mbabwire amakuru akomeje kugenda avugwa. Hanyuma mu buryo bw'inshamake, Rutsiro abana bagera kuri 2 bibye ubwato burabaroha, umwe arapfa. Mu karere ka Rutsiro abana 2 bibye ubwato bararohama mu kiyaga cya Kivu, umwe aza no guhita apfa. Byabereye mu mudugudu wa Munyinya, kagari ka Murambi, umurenge Umusasa, akarere ka Rutsiro ku itariki 30 Ugushyingo 2025. Mu yandi makuru, urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza RIB ruvuga ko kuri ya mpano ndetse n'umukunzi we bari gukorwaho iperereza kubera amashusho y'urukozasoni. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Murangira Biciri yavuze ko ya mpano n'umukunzi we nabo bari gukorwaho iperereza ngo harebwe niba nta ruhare bagize mu gusakaza amashusho yabo bari gutera akabariro. Hanyuma ndaza no kukubwira ko witwa Zelensky ni perezida w'igihugu cya Ukraine, ari Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Yahageze kuri uwa mbere rero Perezida Volodymyr Zelensky yageze i Paris kugira ngo aganire na mugenzi w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu rwego rw'ibikorwa bya diplomasi bigamije guhagarara intambara imaze imyaka 4 ibera muri Ukraine, aho Ukraine ihanganye n'Uburusiya. Hanyuma Kinshasa, amakuru aravuga yuko umuturage yahohotewe mu buryo bukomeye cyane azira kubasa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, uko amakuru nahoze nsoma mu kanya gato yakomeje kugenda agaruka abivugaho muri rusange. Na witwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yongeye kwikoma mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, amushinja kwinjiza impunzi z'abarundi ziba mu Rwanda mu gisirikare mbere yo kuzohereza kurwana umutwe wa AFC-23. yavuze ko ufite icyicaro gikuru cy'ingabo i Kigali. Ndayishimiye yongeye guzura ibi birego kuri Perezida Paul Kagame ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu biro bye kuri uyu wa mbere tariki ya 1 Ukuboza 2025. Muri kiganiro rero umwe mu banyamakuru yamubajije ikibazo ku bijyanye n'impaka ihuza u Rwanda n'u Burundi amaze igihe yarafunze. Avuga ko igisubizo cyayo gifitwe n'u Rwanda, avuga ko rucumbikiye abashaka rero guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Aba rero ari amagambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse. Hanyuma nanakubwira ko iki kibazo nk'iki Perezida Paul Kagame yakibajijweho mu minsi mike ishize mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye muri village Urugwiro. Arabazwa ati twabonye impunzi z'abanyarwanda z'abarundi mu minsi yashize zasubiye mu gihugu cyazo ku bushake. Ati kandi derutse kubona abagaba b'ingabo baza mu gihugu cy'u Rwanda mu nama yahuzaga abagaba bakuru b'ingabo mu karere yabereye i Kigali. Ati byaba bica amarenga yuko ari umubano mwiza ari kongera kuzanzamuka hagati y'ibihugu byombi, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Mukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ko u Rwanda nta ndemwe rwigeze rutangiza ubushotoranyi cyangwa se rushotora igihugu icyo ari cyo cyose cy'ikibanyi cyangwa se cy'igituranye. Ati rero ibyabaye byose ni byaturutse ku gihugu cy'u Burundi. Ati rero bafite uburenganzira bwo gufunga, ariko kandi igihe bazagarukira no gufungura twege duhora turi tayari, duhora twiteguye. Ayo n'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye. Reka duhere ku nkuru ivugwa kuri Bertrand Ngengoma. Uyu ni umugabo wa Ange Kagame, akaba n'umwana w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yitwa Bertrand Ngengoma. Rero amakuru amuvugwaho mbazaniye muri aka kanya avugwa kuri Bertrand Ngengoma, mazaniye muri aka kanya ni menshi cyane, nifuza ko tugarukaho tugenda tureba ibiba bikomeza kugenda bivugwa muri rusange. Uyu mugabo rero akaba n'umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga na innovation muri banki nkuru y'u Rwanda BNR. Ngengoma Bertrand yakomoje ku bitero by'ikoranabuhanga bishobora kwibasira urwego rw'imari, asaba abanyarwanda kugira ubushishozi mu gikoranabuhanga rikomeje guhindura urwego rw'imari. Mu kiganiro cyatambutse kuri BNR podcast, Bertrand Ngengoma yasobanuye ko ikoranabuhanga rihindura imiterere imikorere y'iyo banki umunsi ku wundi. Ati duhora tureba kandi tugerageza ikoranabuhanga rishya kugira ngo dufashe banki kugera ku nshingano zayo mu buryo
bwihuse butanga serivisi nziza kandi ku gihe. Noneho ati kubera ko iyi ari banki nkuru y'u Rwanda kandi imiterere y'akazi dukora hano turitonda cyane kugira ngo habeho politiki n'amategeko asobanutse kuri iryo koranabuhanga rishya mbere y'uko tubishyira mu bikorwa. Ubu turimo kureba tuganira ku bijyanye na artificial intelligence, dufite ibiganiro bitandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye muri banki kugira ngo tumenye uburyo twakoresha artificial intelligence mu kunoza imirimo yabo byihuse kandi neza, kandi AI irabikora. Ndengeyingoma Bertrand yavuze ko muri iki gihe ibitero byinshi cyane by'ikoranabuhanga bitagisaba guca muri systeme z'imari, ahubwo usanga biri kwibasira abantu ku giti cyabo hakoreshejwe ubutumwa cyangwa se imiyoboro ifite intego yo kwiba amakuru. Ati ibitero byinshi rero muri iki gihe tubona ni ibitero byo kwiba amakuru, ubujura ati bwo kuri internet, uburiganya bugamije kwibasira abantu aho kwibasira system. Rero inama yanjye ujye witondera ubutumwa cyangwa se imiyoboro isa n'idasanzwe. Iyo uri kwishyura kuri internet menya neza ko uri gukoresha urubuga rwemewe rwa banki, menya ko ibikoresho byawe byavuguruwe. Rero intambwe zoroshye nk'izo zagufasha kurinda amakuru yawe no kurinda amakuru ya banki. Yavuze ko abantu bakwiye kumva ko kurinda umutekano w'ibitero by'ikoranabuhanga ari inshingano zabo za buri munsi. Akaba rero yarakomeje kugenda rwose abigarukaho ati ni inshingano zabo za buri munsi. Hanyuma ati ku bijyanye n'abantu ati n'umuco no kumenyekanisha ni ngombwa cyane, ati kumva ko umutekano w'ikoranabuhanga ari inshingano ya buri wese. Rero duhora dukorana n'abakozi ba banki binyuze mu mahugurwa, ibiganiro n'imyitozo ngiro ibafasha kumenya ndetse no gutahura ibishobora kuba ibyago. Yagaragaje ko nk'uko umuntu agira uburyo bwo kurinda umutekano we iwe mu rugo, akamenya ko igihe agiye agomba gushyiraho uburyo bushobora gutabaza habaye ikibazo cyangwa se hari abagerageje kwinjira iwe, iyo agiye atabikoze cyangwa se agasiga adafunze umuryango usanga ari ikibazo kiza kuba ariko yakigizemo uruhare. Ati kugira ngo tubyoroshye mu gihe tugira ibyo biganiro dukoresha ingero zoroheje. Reka tuvuge ku bijyanye n'umutekano wawe bwite, sibyo? Ati urugero urebye ku mutekano w'urugo rwawe ushobora kugira ikoranabuhanga ryose ryo kurinda urugo, alarm ndetse n'ibindi, ariko niba usohotse utashyizemo za alarm cyangwa se utafunze umuryango wari wahaye urubuga abashobora kwinjira umutekano wawe. Nuko rero bimeze ati hano nabyo, ati rero kubimenya bizafasha gukomeza kwirinda mu bijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga. Mu bindi yagarutseho Bertrand Ndengeyingoma yasobanuye ko myaka 2 ishize Banki Nkuru y'u Rwanda yatangije urugendo rw'impinduka mu ikoranabuhanga rugamije kuvugurura uburyo ikora, kongera ireme rya serivisi ndetse no guteza imbere imikorere ishingiye ku makuru data driven decisions. Yavuze ko kimwe mu bikorwa by'ingenzi biri gukorwa ubu ari ivugururwa ry'imiterere y'ikoranabuhanga IT architecture kugira ngo banki ibone umusingi ukomeye ndetse no kwakira udushya nka artificial intelligence n'irindi koranabuhanga rigezweho. Ati uburyo ikoranabuhanga rero ryacu riteye ubu ntabwo ari uburyo bukomeye cyane. Rero kimwe mu bikorwa by'ingenzi dufite ni ugutegura uburyo bukomeye bw'imiterere n'ikoranabuhanga ryacu, uburyo amakuru abitswe n'uburyo porogaramu zikoreshwa. Ni ikintu kibanze kandi gikomeye tugomba gushyiraho mbere yo gutangira kuvuga ku ikoranabuhanga rishya nka artificial intelligence n'ibindi. Ndengeyingoma yavuze ko Banki Nkuru y'u Rwanda ikomeje kureba uburyo artificial intelligence ishobora kunoza imirimo imwe n'imwe. Yibutsa ko ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigomba guca mu nzira zemewe n'amategeko, hagashyirwaho politiki n'amabwiriza asobanutse ku bijyanye n'ahazaza. Ndengeyingoma yavuze ko ikoranabuhanga atari igikoresho gusa, ahubwo ari imbaraga zishyira mu bikorwa icyerekezo, nk'uko rero yakomeje kugenda abigarukaho kwa Bertrand Ndengeyingoma. Hanyuma rero mu yandi makuru duhinduye ingingo turebe n'ibindi bikomeza kugenda bivugwa. Mbabwire ko Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kwikoma mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, amushinja kwinjiza impunzi z'abarundi ziba mu Rwanda mu gisirikare mbere yo kuzohereza kurwana mu mutwe wa AFC M23. Yavuze ko ufite icyicaro gikuru cy'ingabo i Kigali. Hanyuma Ndayishimiye yongeye kandi kuzura ibi birego kuri Perezida Paul Kagame bwo yari mu kiganiro abanyamakuru cyabereye mu biro bye kuri uyu wa mbere tariki ya 1 Ukuboza 2025. Muri iki kiganiro umwe mu banyamakuru yamubajije ikibazo ku bijyanye n'imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi amaze igihe yarafunze, avuga ko igisubizo cyacyo gifitwe n'u Rwanda. Avuga ko rucumbikiye abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cye no kuba cy'u Burundi. Yavuze ko hari abaturage b'u Rwanda bamaze igihe kinini cyane bamwandikira bamusaba gufungura imipaka ngo bajye guhahira mu Burundi, we akabasubiza ko basaba Perezida Kagame gushyira mu bikorwa ibyo u Burundi buhora bumusaba byuko yabashyikiriza inkozi z'ibibi zashatse guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu 2015. Ati yo banyandikiye rero ndabasubiza nti none ubutegetsi bwanyu ntimwabubwira
bukazana icyizere cy'uko nta mugambi wo kugirira nabi Burundi ugihari. Ati bakazana bariya bantu ati bakabaduha ati none barimo babakoresha iki? None urwo rubyiruko bakuye imahama bakajya kurwigisha igisirikare bakarujyana muri M23 Etat Major General, icyicaro gikuru cya gisirikare iri harya i Kigali birazwi. None Kagame arimo abakoresha iki? Kubera iki atabaduha? Ndayishimiye yavuze ko icyo agomba rero gukora ari ukurinda imipaka y'igihugu cye. Ati nibantera tuzabivuna. Ati none dufungure umutwe w'umuntu umwe ugurwa angahe? Ati hariho rero ibintu bigoye. Ati dufunguye bahita rero baza guca imitwe abantu bazahita rero bavuga bati wowe ni wowe wagiye gufungurira umwanzi. None reba ibyo tubonye. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu cyumweru gishize yagaragaje ko u Rwanda nta ruhare rwagize mu gutuma Burundi rero bufunga imipaka. Yagize ati twebwe na mbere hose no gufungwa kw'iyo mipaka nta ruhare u Rwanda rubifitemo na ruto. Abarundi nibo bahisemo rero gufunga imipaka, turababwira ngo abo bazashakira gufungura, twebwe ntabwo twigeze dufunga imipaka. Ndayishimiye asa n'usubiza ku byatangajwe n'umukuru w'igihugu. Yagize ati none twapfuye gufunga we nabazane. Ati njyewe na mbere naravuze nti umunsi tuzabakira tugafungura tubakira ntabwo tuzongera gufunga, bizaba birangiye. None abuzwa n'iki kubazana? Iki nicyo kibazo dukwiye gusubiza. Perezida w'u Burundi yarahiye ko igihugu cye nikidashyikirizwa abo asaba kitazigera na rimwe gifungura imipaka. Icyakora yavuze ko u Rwanda n'u Burundi nk'ibihugu by'ibibyara bigomba gukomeza ibiganiro kugira ngo umuti uboneke. Ati nta bakundana ngo ntibashwane, umunsi umwe rero amahoro azaboneka kandi iterambere rizahita ryihuta. Yunzemo ko icyiza ari uko nta munyarwanda u Burundi bujya bubuza kubwinjiramo, ndetse ko ntawe buzigera bubuza kuko nta kindi kibazo gihari hagati y'ibihugu byombi. Akaba rero ari Perezida Neva akomeje kugenda agarukaho muri rusange. Reka rero mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe